muzeju aviona i ovdje ćemo raditi neko fotkanje, slikanje, snimanje. Zato što top izgleda, evo sad me sklanjaju. I što dobro jebati. Ne. Ali ja hoću da se popne. Ajde, penji se, brate. Brate, pa kako da se popne? Ajde, brate. Znaš kako je dobro ovdje? Kad bi ušli, brate, samo ti noge vire, vidi ovo. Možemo da probamo, brate, pozadi ovdje. Znate kako se popne, stvari... Dođe ovdje. Ovdje stanemo i slikamo, brate, na tamo. I onda se dodamo gore. Easy, brate. Pošto ne možemo da se popnemo na avion, jer neko može da nas vidi da nas rastera odavde, odlučili smo da slikamo samo avion i nas sa strane i u Photoshopu ubacimo da stojimo na avionu. Da. Ajde, ne veze, ja sam slikao. Dobro. Hoćeš ti se slikaš? Ali ja ću mi slikaš ovako na polja. Na tamo. 30, sad ćemo mojim. 30, može. A? 3, 4, ajde. Može. Kada si ti slikala avion? Kako si slikala? Ja sam smišala ovako. Taj fazon. Pa tako sam ga ja slikao. Znaš. A nema šta drugo. Da, i onda... Identično, Da. Šta fali ovome? Okej, brate. Okej. Šta će sada? Tu ćeš... Znaš kako ću, samo ću ovako, gledaj, da hodam na gore. Ove su mi je. Top izgleda, brate. Da, fajn. Znaš kako je dobro. Ne seri, brate. Da se sedi na sredinu, neka slika sredinu. I've been waiting for a minute for my lady. I can't jeopardize that for one of these hoes. I've been feeling all I given for my children. I will die for those I love. God, I'm willing to make this my mission. Give up women. I tu, brat, ulazi. Ali ja hoću jednu fotku. Hoću ono kao što sam ja slikala odande avion da se vidi, ali samo ja hoću budu ispred, da. Znam. Znači avion ne mora se vidi, nego samo taj... Možeš. A ti? Ja hoću tamo kod motora 85. Kad bi ušli, brate, bilo bi tako to. Ne znam da postoji i jedan. Ali tehnički mogli bi, brate, da skočimo na ono. Tehnički mogu bi da te dignem, ali neću da radim. Da. Na tvoj stavi 85-icu. Dobro. Da mi ovdje na ovom. Ajde. Čekaj, ja. Ostani, buraz. Kažem, samo ostani tu. Au, ljubi ga, brate.
A jedi govna. Ko te jebe za sliku? Za sliku mora se smrzaš ko pita. Baš mi je hladno, brate. Ivona, beži razne. Snijemo ti. Faca, brate. Dobro je, brate, iz prva, brate, slika. Gle. Baš je top. Idemo sada slikamo Ivonu u špulju nekom zelenom. Ajde. Tri, dva, jedan. Ajde, dobro, šta hoćeš? Ovo mi je Da je top, sad izgleda kao da ti dulo vetar pada. Uspješno smo završili slikanje u muzeju i sada palimo kućama. Ne zaboravite da zapratite Ivonu i Igora na Instagramu, link je u deskripciji, a mi se vidimo sljedeći put. Palimo.